Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gamina madanda rubas kao chibendo skwalewe ni mwelesheni yo kao imadea raru ngijoka dimbavi shanga jusana hamkusta swari ngitekeleze ban hakaya jana tisha mission ikao ibiri harumaze sheni je mwana mtukufu Ahmed kao yusheni kao ngarigombia dua izidi akayange parao wana wakomor wenji waji tekeleza harumesheni hiyo wajau yoshinda ipara haku wala waunao kaya ngwazulimishi hao hawala wajidaiyo kaya kwa chiharumwezi yuka karibu kabisa no wandu wao yamge yosha baha shabujibu imahutajiwa hera iswa daula ili haubulia demokrasi ihali dara wonsiju akayanga mjoka ya haina wakati zijanibu zonti pia wajihunda harumwe mahadisi hawala ngwambo hula wamrushinde wahundu dalao mwafaka zenugo zitanganya ili washindi wahunde yobanu balwe haki ndababi ubache haki ndababi Joshua bahe hu kao ngari yombao zenugo zozizi yoni kawajao shabaha ya uweza haraka rabuwe inamrikao habanda zamba hindu humuoni mndu wa siasa yuchongeza waja washindi wa mndu wa mrambuwe ula uwezo wahi zifikira zahahi henda mnajitamkao wandu washinde warabuwa imrugola ubahani ya jouru ubeheko mori kahendo hunda hizi wajau yochongeza wajau ula mrugola hahundu pinisio na walikao ngwa mwishili yao kaya wakahumzwania fulani sha wakati unu shili wajoka imrugola chili hali ila shabala di hali zono kwikao ngarizijuwao kaya gabwenji wa mkakeru horua kaherua ujuwa shawo ujuwa fanyila surprise ya wandu wenjua tukaulinda nongo chekago jitamuka wandu wasanga ujuwa hela yode faida kuu ikionga rijundao ngabu wenji wafikiro kayangu wajihundao haruma mikro wala wandu wa siasa wala waone sawo ukayangu wahezao popularite la kinyume uchongeza harakifu wandu wajua raha wajenda haruma nongo za moto abenge yo saidi haku ula raia ya juwe wana nyasi kao wachawe warenge yezi na wale harumwezi abengena rji harumu mnofu ukachama ngarija haruma omnofu wezi mahadisianisha garenda harumu enu kutoa ya handani kao ngariju fanye kentiti iliribulie ya raru jeshe iletembani abenge narijuzis handani gariju kritike haugarju analize imahadisi hatu vani ya jibazi haruma ya ekonomi ya wanchi juu nana ila namni kawe raisi wa daula hajo hutajia yenti jihunde mau ya bilinga rjonji haruma msomo ya rarunga rjonji haruma mwananyasi waziri mtamani raisi wa parti Orange Daud Kiki abenge aliaskiki alapenge wakumori tikahanzani nji haruma imadayinu dokaya Afrika wakatiriluwa munu nga nji yao mro ya manifestation asibabu dokaya igashi panda vaongwa nzo ipandisi yundu haruma azi wajau igashi panda tabuzi njizire mao sisi wakomori rikari heza dardu hama de double ani kai hezi wa haku shabada ntsunsanu hunda sita wakomori uskani wa masiwa kawe de sendika yakaudunga nao nane mabazazi wajihunduka ya lazima rujula shawiri hokayaza nongozini kasinya isisi wa babo inawili ya ulaya moroni kwenda haruma mjumba jine
yabongar jua ukaya abweso iro rali jana umadoni rali jana uhe yabojuihwe ikaunjia moroni aboyo mengo mine uhe yabojuihwe aribale jirela moroni. Basi rishia madai yaho wananyasi wa husukani wa masiwa ngaonesa ukaya ngebidio yesansisihi ubani akaya ukaya ndio hali okumori yodo bana kahanza na jihunde banu hakaya ziminde zondo kakao nga sanao sonti pierre jeleze si wahanjume ngari wana ukaya besho isisiwa bala yakaya imkumori kajavuka besha isisiwa omatie waheli yakaya ikarali mengo mitano isisiwa rali 25 shabo tujuru imana mkumori kajeba ikarendo kompare omshahara wa mwana mkomori rudiri njie omshahara wahe hususan dala mafonctionnaire horenga gare harma mjinze uje usiswabo nti gardenor hausisiwa gobaju hausisiwa harumanta chokayo ntikangosi jihundo udo katula wo urenge mna ndovi wa urenge mna kweli wa umbahize wenda harumwe shindo wanzo wahuze ngomlibiyo ulujilibiye tena uli tena ngwendo atemba hindu itahawa harumwa ikapitali ngorululibiye na wili tena darachambara 25 ngorululibiye na wili tena wenda harumwa mjimraji harumwa mramraji ne utashilo watahao ururenge gari tena hule udiula gardenor masalan enge ujo tahe ukenzi harumwa gari ulindelera haunusulera ya ulindia hata ligarila jali lirohe lubalie luhasulishe ishi wabahiza tena ngashindao shijuhundo kaya gordushi libi yabo ngarihundao kaya iyo punition kuu ya karantize mwana mkomori hususan lola maskini yanzu ya jihunde ya ukaya ngudunya magari ya transport yodo bando nokaya isendika izwa kahonesa bani besho hamadi heli za jibulwa hawera isi wa hedaula hardi habunguza babo kajajenjeze horendao shahardi habunguzu tena ikarali 25 ila taxi shatuje mwana ngulu hasara mwana mkomori ngulu hasara basinda sira ramba ukaya armenti ya hatu ukatirilo nunu nganlaumu ema politicien nganlaumu uwandu wa serikali kao ngwaruma wakati unu nganlaumu emaraia nganlaumu watangazaji hakaya soti pia haunoti pia kabachu waniyo harmwe ringi angelezo karaba karchuani harmwe ringi haino wakati walonkode za boxi bahibu karingi uzingiziwa sisi wa mnapa sheni kuna ujuwa urohe wende wawane haruma wende wawane hule ne mnapa sheola ubanu mwani yaunga nzu mwani harumwe ringi basi ekomori ngwawanao ndongoza orsuje ani chidongo ikawo ngebidio waziwanie yabaya resulta joka ula wanabo hindu haina wakati haina jani bubala isho wawaniao shijohunda ushinji shanga shendao shazidishe maisha majiro ya himwana mkomori ikale washikani wa masiwa wana kayai mafura ya siho banu iliyo banu yasihi hau yasisi yonchi ni mwaya yasihi mengo michani mathalani uliyo karali jana shari yasihi mengo michani shatu juri lochi dele dalao haruma zembwana ziliyo haruma wakazi nga inji yao haruma henry nga inji yao haruma mbwane kao ketubidiriziwane auka haina uju parsa ushinji yabo yabonge ndu yasema na mkomori haruma hasara abo batu sisi ndo takanjiri njiyo banu yabo lusuzele swala hili
hakaya wakati jaman risaidia ila feiderut ya raisi wa daula ikawo haihanti hadikowa Komor na la emergency ya yuzisa hainikowa watangazaji hainikowa maraia ina mru ya shinde ya isaidie ina mru ujoka reka opposition reka raia hain rakamna shioni shaya shinde ya balie ila feiderut ya jindu harumale jera la he ring bilipashe lahum mustakbal wa hensi hatu ina joka wana ya wania manadamu gena demokrasia ukaya gena haki ya fanya manifestation gena haki ya daizi haki za hahe gena haki ya fanya grevu gena haki ya tuweze fikira za hahe haina mwanadamu wa raia gena haki chezo rejuzi sawa yenge haruma ye ringi yenge haruma le pashe lile kaunga lendao lendela kingi haruma fe de route ya he daula hawe opposition kawa hundu haunga rjundro kaunga si wanadamu mbaha yodo bana sisi ranzo rielese basi ekare ndo tunda haruma mego ni mwefe de route ya tenilo ni rais wa daula nguone soka ya ngebidio rinji haruma energy ikao ya energy naturel mfano hindini ngasina jua de juelonga la jojo lihauwe rilifanye mwenje rirumie ngasina ikartala nge jojo rumishiha ifanyiwa mwenje rirumie na hunu izo mkomori ya kabidi ya siyeho pareni ya wania ya daula ya hahe ya wania wanansi doshinda ya jimanifeste ya usiyeho pareni ya ujadidisha ya siasa ya tendeziwa ni raisi wa daula ya ukangebidio rijihunde ya ukaya ya kumoringe jihundrao na mwenje waju harumema bavu yonsi pia ijihunde ne kartala ukaya ijirumishi haruma enerji hatu ikayange na fuopa imaraia wajihundu huma bareni utirahe daula haukezo hamba kutuzikamilisha wambanga joka ujihunde haruma mwenje waju wa wanatir nasi ukatirilo nunu karchuona haina jitahidi zonsi pia zifanyishihe no ila namne kao iraisi wa daula hau ya dunia ngono kaya undo wakati okaya rejuhure ne energy hele jua abunge bidio isaidilwa ikaye wala wakazi na neze sendika mbali na mbali wajikurubisha kabisa haruma le kesi la daula yihundi okaya kwa tushinda wakingia mahutajio yala yojo rumishi okaya umsaada wa hatu wa diaspora okaya gebidio resilience ya hatu mfano kama Ethiopia na ngamjoka ya haruma Ethiopia yoze mengoni mweze ntikamu hizo na mushkili mjiro hao ni maraia okay maraia ni diaspora ngwa wanao nao haku hata gabu wanada mweji ngwa fao wataungwa tola mundani bai haina wakati sha diaspora watangao bizuoni watanga haurengayo mwenje wa henile maji ya henil wayarumie wakati kao Egypti kao ya barizi wa ocho sha wakati lonunu ya diaspora na Eritrea na nantisi njizilo harumu Afrika ya diaspora waranti politiki mbali sha watanga wasaidia ila objective ya heo imkazi ya wekale wainu ya diaspora wajihunduka ya ula usaidifu wa usaidia wa ila hawe raisi wa daula wegu daula wachahabsada wasaidia ile proje ila abo ikaye position kwa tusaidia abo wala wandikao wasaidia politiki ila wujurum hono kushoni wasaidia ila politiki kao endao na hula ya opposition ngo mziani kwa fanyo manifestation wa kumari ngo fanyo manifestation ili haudai mwanamkumu rajihunde na mwicho iyo debut ya demokrasi shangari wani yao ndongo hata wakati garjibu na hata ngabafau wandu na bala kartujua shiri wani yao hindi nikao besho hari hundu shilarishi sahao kabungari lo hasa na rinji hari mupande wo harumai eduni wakati lo nunu ngabu magare kau harumai kapitali inu hamadu onole jirali lo banu
abo mahala ni hunu kapati gari lendo hat essence ha gasoil lo na ruhusa ile ndio mahala ni hunu capital rension kapati gari la ndo ha mafura libulwa ulinjia hunu mpaka ekale ndo huja parce que ujusu mtu abala gari habe wahanjia shanga bola ngaba pesa menji ngwa libao ima pesa ngwa ya libao menji ikaucho shinda hurate hunjia haruma libavulio ndari jihundre haruma sofa television hauna rambe narjihundre yokaya haruma sofadi sofadi yake rumishi hawa yote sofadi yorumishi haruma yesheni ya DSTV hauna rambe hashesi mshangu maksus ika ngadi presente e television ya DSTV haruma Europa nana jone television ya Sierra Leone ikao de editeur wao haruma Europa izo ngazi jao haukaya hindi ngazi saidi yao zilafikira mshinji za tendeliwa na la malider wa Afrika washinde wasaidie faida zipariha nao haruma wanadamu wao miongoni mwizo hindi ngabo hamade ya Sierra Leone wakungono mhima unu wahema fura so katilono unu ngabo magari matiti ya rumishi hao ikao kachuhenda hamafura ngenda ho hajua ekamjia haruma esheni ya hatuin mji haruma ye lien ikao nganjwe hanti haruma ye anjoye hanti onchini mwe Facebook basi kamjia hiyo ngamjonde kan yo television kan yo direct wandu weji ngwa hore faida ya hao mkomor kachunjia yao na minja parifanya publicity ekamjia yabo ngaboliye ka ngeyube hao haruma kango jojo hula gari iko ngilo tini mazuhi majana mai ikao le gari lila galendao hajua hau ekango tiyo mafura ngabo kongo tiyo mafura shao mba interentiti shezo bateri kao galiru ngalubali yao li jisharje wilo wali hundo kanglo na plasi ya wandu watan ngabo na plasi sita ngabo wana mabisu ngabo hatawa plasi wa hili zenti hizo enti za azri ujaharumanti za Afrika ngwahulawe magari yao ekahu njia yabo ngwanzo hulele gari hilo nga umhara ukaya utobe hama pesa wajeno kutumjua wotojojua njia haruma yo ngabo nimero yabo ya WhatsApp ka wotojo ripara li gari hilo ngojo ulihula haruma siti hatu hilo ngalijo kwa shilibo ntiju shanga bo ya saika ndio naliene ma partenaire watu ama Alibaba ujonjia yabo ngojo hunda gari leloha jua abo gojo botrasi uchenda mbio hata ya masihore jay batina ukaya hutia mafura ngebidio ukena battery uenjeze battery yemapano yao ngajisharjeo harumansi hamadai yonge ndo yanji haruma ula mparo wahera isi wahe daula ya ukangebidio rede haruma emergence ya wewe rayango jilamu ibabu ngondo wa emilie ya raisi wa daula benikezu hiba jana maili nina ulele gari njeni fanye taxi haungo rengo gari la mananyu holo Ulaya enda Bruxelles hauyenda mahala fulani ya enda ula gari la salahisa za kilometrage li consomeo rekabisi rekagaretiti yendela rema duani ya zihima jana liwasiliho mahoma siwani ligari hilo holito wa zihima jana hululu hazihima jana urule haruma ntumbili tundar ke tutumeza mwa haurule henso kwa doju eyo de faida wi hunda ka bidiwe mafrasi hudo hula uhudu kene garjilo ya bungo ndo hazabiye ngo menye maisha hao ge bidiyo ike ye demokrasi ngendo yasomesa imwana mkomor zemedia ngasomesa imwana mkomor yashindi ajitowe haruma ujinga yajibi haruma heri ya ujoka izorida hiyo abasa dezenda ura zake faida ya hatu
da sino wana hatu karna ujua rejea haruma mahajana udingoni hiho na we dunia isi evolue ishanji uimna hanti wen titi ikao de juangilo jinji haku garjoli faidisha haruma energy yabonga ijiyao haruma zevedeti wana zemeli za ulozi nga njiyao wajao upande huu yabonga ekomori jihundu haruma maisha bora shem komori hajihundu hindi ezihimajena maili ujozi to wabana ngojo taua uzikaze milioni 2 ojuma 2 ufanye 8 wede wafanye mnando la mtiti na ila kija kabidi ke daraja yena mna ila ngejo bidi ze mashili zatu zifanya mwana mkoboru nguji basi haku haruma mashughuli kaunga depasoma pesa menje haruma Ulaya besho hasoma jwaza fanye projet shangu jifikirio baada ya Ulaya timizi ngujihundo na malene wakati ndo ajara trape shenda kumurashi wani mgala tena ngujihundo na maisha yasa ya hanja ya trape hula ya ngujihundo kaya ula wakati ufikiri maisha hekatufikiri shangu fikiri ndo kikao raha katu dugano wakati abugar jihundo haruma hasa abashi kazani wone sona nyasi kao ngamsi hao monziani ngambirao ume manipulewa na wakomor na mkerazi bakae namna ikao ngamjuha mbia wakomor iza kweli abu hao konkluzi harumale suala hili fikirin roka ya kabla raweja hula ligari lahaho gojonjia harumai maparteneri watu harumai sofa harumai esheni yatu inu yelielo yabo gojojo hula direct hawenda haruma ze konti zatu kakuti amin kutina system ya ze carte bancaire gojojo henda haruma ye konti yatu ngiyo haruma mjiwe bembeni haruma make even gojojo fanye komandi hao hule directement haruma ya hatu kaungiyo na mikataba datu na Alibaba ngojohu beshali garila hao danka wakomori kaungo kinyunu meneza hatu wana wakomori kaungo haruma ensiyashin wajojuwa mfanye komandi nao ligari magari yao mashilini kabla ya miezi 2 ligari hilo ngalidumu magari yao ngalidumu mashilini yodo upande huu gari njia upande wa Shachen upande wa Homson upande wa Homson ngamjoka ya ragu do mwashi na majana shenda na mengo 8 na shenda madaudala ya rala hitwa Juhari harumiza demokrasi basi ragudu wakati wate jonda basa imana mkomori kajashinde arabu eban demokrasi hinri kajashinde arabu shangabu ya arabu yafundi mliko li harabu kayaban demokrasi ufanya maandamano promotion yangu wakati huo ijihundru aruma klasi ya 3e abunga wasaya wako jumatu ngaba kontinu mwatu rifanya mahamine are double ma generali au kaim komora rambo kaya afika leo kaya demokrasi lusihoma bareni wa manipile wanazioni wachendeshioni bao wabakishe bana basi arumale panja hilo balisobwanyi vuhure bakauringwa mabanda bakauringwa foyer zifanywa privé nyumba za toli arizila privé zitambaza waroha wanjia huu umsomo wa komori unjia shonga imkomori haduwaza ukaya yensi hatu tangodo katirare ngwa uhuru irudire ngwa nemfaransa waere ngwa otage ni mamercenary ka wakana mikata badaone South Africa ikauruma no wabanguzi warango kati huo wodo wakauliba ima mercenary we liba le jeshi ima jeshi ba wenda we lima bakasha hulatelele wa wahana lote lizasaya mutiju batino kayem kumori hakau tabi hakayefunzingu li ngutabi ho liwa sharkudo katiratu we mercenary ratu we Faransa rijihundu kaya yensi hatu kuduwa kati huo isiroro endore njiar mazelikoli lise ya michami huli jibore garza kahula neze lise zila zitolizi wolo je plafozi sibonti zembuzi zirenge mvu yemijia dunga yabo zonti pia ze idungu
daula ibenye rangu mahashishi na majana shana magundani na shenda ijundu ka msomo uranganyiha yabage linu picha zero lilo harumayenchi yaukaya wawadeuliyo mafundi wao wahujuru na presio kaya ngebidio ze ekole privé kangu wazisomesao ushandu wakati ze examen zendo za honde ngwasamizawe mahomi ukange bidio mtu fanya absent ukangwa nzo fanya absent hunu ende waratrape mbabi wasomesa sikuji maharuma ya public sikujima wende wasomesa ule waliwa warenti wajeza uhula wasomese ukatilangwa hundro mnar waratomba bi wala wanajesi walo haruma ya privé waratomba bi ukalangwa nzo wara satisfaise usikuji maharuma mwezi haumezi aunchumbili hata director kuchumuna abo hata hadi kuchuna bado ngo ikange ndao haruma majumba ya serikali ya msomo egara jundo haruma hawa hindu basi kajua wakati wa examen ze pressiozi henda basi wenda wa create grave yo kaya kartuso besa mpaka nukto fulani ngo ajua okay nukto lake na ushinde jibu karna ukubali risomesa simpaka nukto ila even lu wabazaze kweli wende wa profite wa timizizo wala waloholo privatazi hisa wardu warjai hula kartujo grave ile dandabe mwana mkomori ngurumi hilo hatarjo hondo katuni abenge yo de nukto ya mwisho rumaye nukto ya bili gardar mwe nukto ya raru kati umba yao ya nguwe bwana nyasi waziri mzamani kiki basi simishia juzi haruma ndongo mbili hazione sa haruma shen lib kao tishiando mzishia nyenyi wakati wa usukani wa masiwa wa Habili uzia magari ya tisishebonze basi wakana ndongo mbili wakahidai ndongo nzima wakahidai haruma marahia sisi ngari hanchuye magari ya hatu haruma zenyibaza hatu karchia toa bali ngabu wasawari ngazela kile wanike mazefu hao wanjiar mabati wa baza kwamba karchu nikarezela kile timpaka egrevu nikazabana hizo ndizo wazi shawari wa shendeziza wesheleziza au kaya haina mzibandasi wanju ya siha pareni wutindasi ena mrujo siha pareni wazamba akado ya handadi akado ya vili akado ya raru shaudurishi ya hutuba ya hutulani apara wa Komori ili wasiwemo mbareni aparwa Komori ili wasiho mabareni bahe wala wananyasi waze parti bali na bali rishia wananyasi kiki haka intervene habaka ya uo harirongolea basharu bashesi washanjuani yodo malikao bafu wanadamu no wandu wao wandu kao wala wandu kao wala haruma ye wandu kao wala haruma ye kadwa bukaya wala haruma parti jua ay soba parti orange basi haruma sharia ngasione sao kaya haina mtu ya behamru nzia niende afanye manifestation ikaide akaurambia zo yezo manangi we hahe basi wana zijana wawende kikiwa ede ya wabeha basi wale ya wabeha wae duende waulawa sibahu laula waho kwa jarema bali zeberailu ho so ni shawarema ho ka warambi warimazo odingoni basi haruma hizo ya hamba garejeyo harumaishi la sharia haina mrikao habe hamruhanziani asirimwe lewa kagari kubaliyo zo hamba kaya hawabe kalewa hawabeha manaidi azamba harumaze media hawabeha wendi wara la hicho abungari nchi yao haruma fikira ya fazi yasa yokaya abuha hisa harangi engagement yokaya yede daraki ya hao
ya ukaya hawabeha wodi wara la hita ya resultarizi wono kaya wanduwaunga wana shamba yangu jorenga engagement ya doliba amana zaki za hauza kumsoma yabo yoke tutogeza ke yabo basi ukayaho somesa waka ajali ya mwanadamu yara la hita yoke tutoshe kaho kahumlibiwa mwana heko laji yabo ngetoshao ngebidio ujuka roho ya mwanadamu ya roha yoti nyangu kwamba ngo tweliba bari nganjao ujue kadabili ko garanzori wonese harumwe ndini mkomorie hamba ukaya ya kadobia kanukafu ariati dia shitaki komori ukana haki basi ikalewe kikihabeze hende hashitaki ikiabwe mahakama gajoka humba haki bana basa mahakama ngendo ya kensi ya baleze indi sindaro hizo pourquoi mbria rema balo dingoni na gojuo kaya haina wakati mwanamkomori opposition ni para opposition ya wafu haina wakati bala wa mru ndo katika ushini wafanya manifestation edo wakati bala la mru hito ndo katika ufanya manifestation uru hapia ni bado wabanda pourquoi wa yo loawa yo no abo ye mahakama ngwendo wajue pourquoi yakausible wanadamu wana ulwawa yudo padre ndawe mahakama hukaya ngandonu kaya yamferi inuke na uhisa raha anjoshibutira mbukaya kikira ijelango kikingu juo langwe ya ukaya mana hindini mana hindini namo kutoka ulangwe ukaya monti hawabeho paren waka ajali ulwawa kadabili ukaya hena mria haina mrikao hawaua ngejo mkini shiha eke mahakama ya dungu ngejo mkini shokaya eba kada parso da mgala yabo yokaya wakahanza wachote nkode nje harubashe swa shanjwani eka hawaua wao jono gozo dunga abege yabo ngari pare mahakama nane procureur de la république watahi wandu wafanya shete mbashinu waparihanihe yurishinde rujoshawiri yamge yabo ikaka mturi dunga haruma wakati lononu ngamjori dunga haruma zisheni bali na bali kaunga sina mkataba tusinao haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.